Tinapalabas, naklaat ni Dorothy, edi ibaga ti anak na aginupod nan ti panaggayem da ni Criselda. Imbaga pa iti balasang iti inana. Ano mabalin, ikatendan kas empleyado da ti sigod apagayam na. Iti sabalya bangir, nakapanimid manen ni Criselda iti tawa, kat inasitgan ti amana. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. Si iti barukong. Siya, Criselda. Ma'am Dorothy? Mabalin ta ka di Sara. Kaya't ka kasarita. Sige, ma'am. Sa dino nga rod, ti kayat yu apagkitaan tayo. Oh, aday ta. Nakarubuat ako na. Oh, mabalin kong timapaan. Mami, adan sakit ipapanan nyo Nakarubot kayo, Mat? Ada, iha? Sa tino, mabalin ti sumorot? Anya? Oo, napamulagat kayo itimbagak. Saan nyo kaya ta sumorotak kada kayo? Kwa, iha. Saan ang mabalin ang sumurot kanya? Apay, Mami. Sa dino kanya talaga ti papanan nyo. Inaklang pasyaran dagiti papaupaan tang apartment, iha. Umayak, Mat. Sanen. Ang mga na daw maya sa nga ili dito'y balay. Narigat nawan ti mangsango kadakwada no kas pangarigan. Saan kan nga umay, iha? Mabit lang, gumaya kon. Imbag abigat mo, tataramian. Ay, kastamat king kabarok. Sumrok ka Nga may sunalaang tawat ita ti anak ko no iso ti rantam nga imay. Napanan na, tata. Inawagan ni Ma'am Dorothy, da kaya't nakano makasarita. Anya, sigurado lakit ti tata. Apanggep iti pananggupid ni Tuna iti panagpagayam dati pagsaritaan da ita kini Criselda. Isumot ti atapak. Sapay lang ko, ma. Da iti panagsarita na. Ket bagbagaan to ni Ma'am Dorothy ti anak na. Kanayon ko nga'y karkarag iti Diyos. Malawagan ko mati panunot ni Tuna. Tata. Aday baga. Hindi yun to kumalatan idandanon kini Criselda. Anya day tabarok. Iko na ni Dominic. Sugsugsugan ni Tuna ti inana. Ngay katindan kas empleyado da ni Criselda. Anya? Tiyam mo katawan ka itay. Nabayaga kita ay ngagtuk-tuk-tuk itiri daw yo. Pasensya kan, Dominic. Nojak nangag. Ada kami ngamin kadagiti katulong iti likod ti balay. Ni Mamim Awan? Awan, ada na panan na. Sumurot ako magan ko na hanggang kinunana nga amangan no daw may asa nga ili. Bimay sumutim bagana. Tay mayak. Nasayat mo timay ka. Gapot na kaya't kumanantiag patulong kan ka, Dominic. No, kaya't nakatulungan. Pakaragsa ka kitumulong. Nang ron ha? No si kati makasapol iti tulong ko. Agyaman, nak. Anya ka diti pakasapulam iti tulong ko. Awan pa yamin tinakasaritak a catering services. Maipapanday to iti umadanin apan nakarambak ti kasangay ko. O sige. Bayam to siya kung ti sumapol iti catering services iti panagkasangay mo. Oh,
gya manak Dominica. Nakamimbag kaunay kanyak. Siyempre. Gaputay ayateng kaunay. Kan excited ak amadanon ko man ti aldaw ti kasangay mo. Gaputad dati ka rin kanyak. Ngay sunto ti panangibagham iti banag to'y ayat ko. Nabsugak ka dagiti taraon nga inorderyo, ma'am. Kat tangay nalpas tayon anangan. Mabalin yung mat siguro nga ibagati makagapo no apay akayat dak ang makasarita. Criselda, may panggap na ito'y iti sitwasyon yu ita. Kondisyon na. Siguro, naibagan ni Chona kada kayo ti amin, ma'am. When? Naibaga na hindi sinabatdak ni Dominic sa airport. Ken, naibaga ni Chona. Ginupid nan, di pa naggayam yo. Nasakit doon ay tinakam ko, ma'am. Iti pananggura kanyak ni Chona. Apay ngamin ang nagilimod ka kenkwana. Gaputan nagari kanyak ti butang, ma'am. Nga maamuan ni tatang ti relasyon mi ni Victor. Kontraan na. Eso, akinay kayat mo ngayon limad ti amin. Kasta. Wan, ma'am. Isumat tinangguraan kanyak ni Chona iti husto. No iso, ti gumura. Narigat ngagmaumaw, iha. Wan nga rod, ma'am. Gapo itinalaos agura na ken kay ti agdama. Kinasarita na. Kinidaw na. Ngay katen kan kas empleyado. Anya? Oh, Mang Damian. Anya ti bagayo. Ni sarong kayo man diti balay. Gaputa, addalaan kayat ko akong pirmaran, baraw. Ha? Anya, tata? Agpaiso ka di akayat ni Chona apa ikat ti anak ko iti trabaho na. Owen, tata. Nangig ko ti parang ibagana iti nana. Kahit na namaikat ni Criselda, kasimplado da. Pues, ibagak tungaron iti anak ko. Anasken nga unaan na ti panagikat daking kuan iti trabaho na. Ha? Anya ti kahit yung asawon, tata? Isingasin kunto, ti panagresign nan iti trabaho na. Anya? Mabiyag kulat ta ti anak ko. Nga oray no agikat iti trabaho na, Dominic. Wala nga nagbalinan na napatagking kuha na daya trabaho na. Agpaiso day ta. Ngem kasanupay nga rod ang makapagtrabaho na saya at si anak ko kadakwada. Eden to takagurgura mat una yan ni Chona. Mami, apay italang iti sa sangpatyo. Naimbag ka sana kasi murot ka kayo. Imay nga ni Dominic. Oh, makita mo. No simurot kay tinapanak di. Awan kumandang sango ken kuana. Wan nga rod. Kati ay nain ka rin ang isukanon di mang birok iti mang kaidar iti sagana tayo iti kasangay ko. Oh. Nagsaya atin no kastay ha. Wan, mami. Sana kami nakas ka ni Criselda managin ko na? Iha, panagkunak. Saan amay parbenti pa ng guram ken ni Criselda? Tasaan mo ta nadagsen tinakabasulan na ken ka? No sana nadagsan para kada kayo, mami. Nadagsan unay para kanyak. Wen, iha. Ngem, aton, tinagkaduan nyo. Dahil tatiga po na. Naapay akayat ko na may kat iti trabaho na. Oh, Chona, iha.
Saan tayo basta maikatimay sa nga empleyado? No awan tinadagsen ang makagapo. Taad na masalungasing alintag no basta ikatanlatan ting maysa nga empleyado. Ngamin, nung mabalin, Jack kaya na makita ni Criselda. Iso na sayat no ikatanyo ang mga empleyado tayo. Nga uray no adda masalungasing alintag. Dominic, nagdapuham. Tawan ka mat ijebalayo iti aldaw. Napanak na kisarita iti mangkiter kadag iti sagana ni Chona inton kasangay na, pare. Nya. Sikatin na pa nakisarita. Wen, kapatakin daw na kanya. Awan kayam. Umay kan tumot lang iti kasangay ni Chona. Wen, pare. Umayak to. Tasyak ti pinusgan ni Criselda amang yawat to iti regalo na iti gayim. Talaga ka di asaan mo amaallokoy? Nga umay tumot kat iso ti mangyawat iti regalo na? Talaga nga saan na nga kayat pare. Amangan ka no? Napapainan to lang iti gayim na. Sabagay? Gusto? Dayamlatan pare. Siyak tulatan ti mang titkin ko na. May atlat tano kasta. Tinapatag at dumanon ti regalo na itigayim na. Wen bro, may sabalik man ti saritaan ta pare. Talaga nga ta nga ibaganan ton ti pangidin na. Itinabayag mo nga at daton kun kuha na ngayat. Isumat ti kari na kanya. It magnamnama. Sapay la ko ma pare. Sapay la ko matap karagsakan to ti pangidin na. Nubaste din na. Umadayo ak diti lugar tayo. Anya? Buwan. Tajak lakit di may liwliwag. No kanayon kunto ang makikita. Sapay la ko ma. Taklunin ang tumatlaeng kaayat mo pare. Anya ti pampanunutam anak. Taapay anakad adayumanan ti turong dagiti mata. Saan ko ang may katiti panunot ko? Diyay imbaga kanyak ni Ma'am Dorothy, tatang. Anya tinaibaga na adi mo malipatan. Imbaga kanu ni Chona, akayat nak ang maikat akas empleyado da. No kasta, agpaiso ti indanon kanyak ni Victor asa oking kuana ni Dominic. Anya ti aramidag, tatang. Anak, no di da kan kayat akas empleyado da, nasa isaya at laangan nga agresign ka ah. Anya? Wala nga ma, tatang. Nagbalinan apas sa tibiyag ko da ijay at trabaho. Di mon ipilit ti bagim kadakwada, no di da kan kayat. Unay lakat nga minan apa ng gura kanyak tigayam ko. Agbiag ta nga ura di kag trabaho kadakwada. Sa bagay, nagararmat di furniture shop tayo, tatang. Wen, iso adi ka madanagan nga ura no agresign ka iti trabaho. Barang no di nakmatlang ikatan ni Ma'am Dorothy, tatang. Saan nakakadipay akin na sarita no agsubikan iti trabaho? Saan pa'y matatang? Barang ano saan matlaeng ama impluensyaan kinitsuna. Sapay la kuma. Tapag sublin nakton ni Ma'am Dorothy iti trabaho, tatang. Diyo ka di pa napanunutan na imbag? Napanunot yung ka din, ti may papan siya ni Criselda, mami? Iha, si kalaeng tinagbasulan ni Criselda. Katanyang ruti kaya siya asawan, mami. Itultuloy ka di matlahan ni Criselda at nagtrabaho iti kumpanya tayo? Yes. Napintas ti record na iti kumpanya, iha. Saan na mabalin, mami? Tapay kumasa na mabalin, iha.
Agburak ti dara ka makakita kan kuana. Siya pa'y lang ti rumba nga matungpal. Noon niya ti desisyon ko. Iso, ti maramin. Pues, tangay diyo kaya ta sumardeng wano maikat ni Criselda iti trabaho. Siya ngarot tiyag sarteng iti trabaho. Anya? Sika ti branch manager ti maysa kadagiti negosyo. Sa kalpasan na, ag-resign ka. No diyo pat ganti daw ko? Wes, siya ngarot tiyag resign. Anya? Kaya't ko ang maikat ni Criselda iti trabaho na. Ngam no saan nyo ang kabalan nga ikatan, siya tiyag resign. Am-amo na kunay, mami. Noon niya timbagak, aramidak. Excited ako unay na madanon ti aldaw panagkasangan ni Jonah. Magagaran ako unay na makamo. Noon niya ti banag dahil ko kung kuana. Naklonan na to'y ahit ko. Ising-asing ko adagos ting kang panagkalaysa. Ngam lupas titinak. Ipay-paysok timbagak kini Victor. Pumanawag ti lugar mi. Oh, iso mo titi mo awag. Hello, Chuna? Ada ka di manin sa bali a problema? Tapay, kini daw mo ti panagkita ta? Masurunak lang amin kini mami. Tapay. Madamtaman to na pagsaritaan ta ti mapapanditi dayta, mabalin? Mahanta pa eh. Ang mga nagbaaw na kiti taraon. Ah, oo, sige. Maganda nga rin. Irapin mo latan ng istoryaan. No apay ang sursurun ka kini mami makunam. Gapo, ta saan na kayat ang maikat ni Criselda iti trabaho. Anya? Indukit mo manunday ta kini mami? Wan, gapo ta kagurgura konday di a Criselda. Jonah. Kunak ni mami, siyaklangan nga ron tiyag resign iti trabaho. No saan na kabailan nga ikatan ni Criselda. Anya? Unayan. Kastalatan ti guram keng kuana. Idinto ta san met unay anadagsen ti nakabasolan nakin ka? Dominic. Adaman damakit. Kahit kwasong bata na kita na. Ada ka di pa sa bali agapuna. Iso akastalatan ti guram kini Criselda. Nangina ti regalok ita ka ni Chona, iti panagkasangay na. Katsapay la ko ma. Ta iti pan nakaawat tanto iti daytoy a regalok. Maalay ayan tigura na kanyak. Nay, apay ang matmatmatam ti ginatag mo a regalo, ana. Malagip ko lang amin ti kinasingad mi idi nga agayam ka ni Chona, tatang. Amin nga intad ko kan kuha na regalok. Nagustuhan na. Sabay kumata magustuhan nan tumananday tang itad mo a regalo. Uray no kagurguran ak ni Chona. No awatan na daytoy a regalok kan kuha na. Umanayan aragsak ko, tatang. Sabay kumata babaan iti dayta a regalo. Ket maalay ayan ti gura king ka ni Chuna. Iso ti karkararag ko iti Diyos, tatang. Ah, silugan ni Ma'am Dorothy. Iso dayjay nagsardang iti arubayan. Anya nga ti umay ibaga ni Ma'am Dorothy, tatang. Uno, umay na ka din ibaga ti panagikat kon iti trabaho. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan.
Si It, iti barukong.